نیوز اپڈیٹ دلگوش کنے متحدہ عرب امارات پاکستانی تازہ گوشت زری راہ امپورٹ سرا بندش چتک ونشونردا کراچی از یک کمپنی کنٹینر زچا مرغی گوشت سرا فنگس گندگ ہوتا اشیا پد متحدہ عرب امارات پاکستانی تازہ گوشت سمندری راہ چا امپورٹ بند کتک اشی باقاعدہ فرمان نامہ ہم شک کتک UAE حکام ردا امپورٹ بندشا مرغی چلڈ گوشت ہم ہوارا اور پابندی اطلاق دا اکتوبر چبی متحدہ عرب امارات پاکستانی تازہ گوشت زری راہ امپورٹ سرا بندش چتک ونشونردا کراچی از یک کمپنی کنٹینر زچا مرغی گوشت سرا فنگس گندگ ہوتا اشیا پد متحدہ عرب امارات پاکستانی تازہ گوشت سمندری راہ چا امپورٹ بند کتک اشی باقاعدہ فرمان نامہ ہم شک کتک UAE حکام ردا امپورٹ بندشا مرغی چلڈ گوشت ہم ہوارا اور پابندی اطلاق دا اکتوبر چبی